Inshuti bakunzi b'ikiganiro kubera iki muraho neza? Muri kumwe na Hakizimana Michel kuri micro ya Roni Magazine. Tubanje kubiseguraho kubwo kumara igihe kinini iki kiganiro kitabageraho. Tugiye kongera kujya tukibagezaho amatsiko atararara. Ubushize rero twagarukiye ku kibazo kigira kiti ni ikihe kintu shingiro kibiriho byose? Cyari cyabajijwe na Thales Wimile ari we washinze ishuri rya filozofiya ry'Imile. Abanyuze muri iri shuri bageragezaga gusubiza iki kibazo. Iyo witegereje ibintu muri iyi si, nimvuga isi ntiwumve uyu mubumbe dutuye, ahubwo wumva uruhurirane rw'ibintu byose biriho. Usanga nta gihama hamwe. Urugero dufata abantu cyangwa inyamaswa muri rusange. Zirororoka, ziravuka, zigakura, zimwe zikaribwa n'izindi, izindi zigakomeza kubaho, ariko amaherezo zigapfa. Ntibihereraho, iyo zipfuye zirabora, zikazaba ifumbire, cyangwa se bimwe mu bisigarizwa byazo bikazabyara umutungo kamere nyuma y'igihe runaka. Muri make, ibintu bihora bihinduka ibindi. Ariko se kandi, ibyo byose bishingiye ku ki? Bikomoka ku ki? Ni ikihe kintu shingiro cy'ibindi bintu byose? Nyuma ya Thales, uwabaye uwa mbere mu ishuri ry'Imile mu kurasa kuri iyi ntego ni Anaximandre. Anaximandre yabayeho hagati y'umwaka wa 610 n'uwa 546 mbere y'ivuka rya Yezu Kristo. Yavukiye mu mujyi wa Mile, ni naho yabaye. Mu gusubiza kiriya kibazo ntihamanyije n'umwarimu we Thales. We yasanze ikintu shingiro ari ikidahera. Twakwita l'infini mu gifaransa, the boundless mu cyongereza. Urabyumva ko ikidahera ari ikintu kidafite impera cyangwa imipaka. Iyi myumvire ya Anaximandre yafunguye benshi. Yabaye nk'ubabwira ati ni mwisanzure, imvano ni ikidahera. Anaximandre yabaye imbarutso y'iterambere muri physique, astronomie na géographie. Niwe wa mbere washushanyije ikarita y'isi n'iy'ikirere. Nyuma ya Anaximandre ninde wakurikiyeho mu gusubiza kino kibazo? Ni ikihe kintu shingiro kibiriho byose? Yagisubije ate? Ntuzacikwe n'ikiganiro kizakurikiraho. Kora subscribe kuri Roni Magazine utazajya ucikanwa. Ushobora kuduha igitekerezo, ikibazo n'indi nyunganizi iyo ari yo yose muri comment. Iyi ni Roni Magazine, ikiganiro ni kubera iki? Njye nitwa Hakizimana Michel. Wakoze kubana natwe, gahorana Imana n'amafaranga. Naho ubutaha.